A su nombre, fuerte las palmas para el Señor. Gloria al Señor. Taita Dios pa palabranta, kay tarde, papanchik, remapayko asunchik, hermanos. Tema, ayuno manta. Ayuno pikachkanchik. Que su wakininchik ya kay semana, hermanos. Wakininchik kay kimsa punchaw. Y ya chay sunchik, ayuno manta. Hermanos, primer lugar, taita Dios palabranta que chay sunchik. Segundo Corintios, capítulo 10, verso, gloria al Señor, 4. Gloria al Señor, importante. Taita chik pa wasim kachkanchik. Haikatak palabra tapamuranchik. Haikatak taita Dios palabra ngamuranchik malaykon na. Biblia tliucha pamuranchik. A ver, hojarik sunchik. A ver, sir malaykon. A ver, wakinin che falta chika. Entonces, palabra nen kapay kitab bendero y ginaspay que rantero Dios pa palabranta. Gloria al Señor. Importante tari con chicho. Segundo Corintios capítulo 10 verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. A su nombre. Hermanos, kay ocupe kachkanchik. Prepara kuchkanchik, campamento ocupe. Y ni palabra, porque nuestras armas iñohanchik kimsa armawan pillanchik. Kimsa ni wachtay. Y magonatak arma, palabra de Dios, ayuno y oración. A ver, nesonchik, palabra, oración, ayuno. Y mayahan pitakachkanchik. Pero es un arma poderosa. Hermanos, ñukanchik arma kuchkanchik kaype, alista kuchkanchik, kay llaqta iglesia ocupe, instruista kachkanchik, palabrawan, peleananchikpa, piwantak peleasun. Kachkan mejuk inimigunchik, invisible, hermanos, a su nombre, higukninkak enemigo, Mundo kawachimuang, tukoy mata, bisino ipakaron-karon, tukoy mapsrantis kang niya ilatingha, ay chanewang, hangri, imbis kayo no pagkanay kita ka, hampas ria, perdis kang kitimputa, kay peka, ayun no pagkanskanchik, malam timputa chuperdinke, a su nombre. Kay peka galaskanchik batalyata, hermanos. Piliaskanchik, manaling inimiguang, y kay sa papunchaw, kay manaling enemigo ang pilianchik. A su nombre. Ayuno y mata. Ayuno ka, apartakoy. Hug lugar manta, sapakchakoy Dios pa. Y kay pisapakchakoy kanchik. Imapak. Imapak tak sapakchara kamunchikay man. Hermanos, imapak tak kay mamurunchik. Taita Dios pa palabra, uyarin ang chikpa. Taita Dios pa voz ning uyari ko lang chikpa a su nombre. Taita Dios pa mensaje kay ocupe uyari ko lang chikpa. Hug parte peka derechun chik yachay ko lang chikpa a su nombre. Entonces, no, Taita Dios pa separa ko lay punchaw a su nombre. Ofréndale palmas al Señor. Ofréndale palmas al Señor. Es una renuncia total. Ayuno kupiha, humilya ko lay taita Diyos bang, wilyala uchayta, paimang ninay, papa, hamampas kamoy iki, hurhuruya kay karakter nita, hurhuruya kay pinya ko ilita, hurhuruya kay renay terabia ko ilita, hilayam, nyaw pa antiguamente testamento, hermanos, pastores, líderes, recola, humilya ko ra, ayuno piyay kuspaha, pachanta y que para con muchas veces, a veces, hermanos, taita Dios back total to miyakura, yahta, echay pikachkanchi.
Taita Dios vamos lento y ari con anchikpa. A su nombre. Taita anchik mutaklakuy. Importante, hermanos. Taita Dios pa palabra rimawanchik. Entonces hok arma kasha kay palabra. Y kay ayunupas es un arma poderosa. Gloria al Señor. Taitanchik pa palabra. Ayuno ka kanantaksi. Huk motivoan. ¿Qué es un motivo? Huk propositoan sa ayuno ka yaikuna. Hanghamurang ke ma propositoan ta. Ima propositoan ta kamurang. Ayuno mga rerosak. Invitar mo un pastor de Cascabamba. Vamos, ayuno. Quizás kamoy kong ke manalin ta pensar expike. Ayuno mga rin lakok propositoan si hermanos. Imatatak, imapaktak, taytay mga aswikusak. Imapaktak, taytay mga risak nispa. Hermanos, imapaktak mo lang. Muchas veces de repente, nanay ng chikpak. Problema ng chikpak. O a veces kay karakter ng chik, tayta Diyos kamyaron ampak. Hermanos, motiboan. Ayunan na. Huk, motiboan. Huk tiempo nyo ka. Kuskulyak tamarane. Hermanos, empresape, alinta pagango, empresape. Helating, kachkan kontratista ko na, kontratista ka muna kang peonta. Pero, nyo ka muna ni, yay ko ita muna ni chay empresa o kumang. Helas pa'y, yay ko na ni presentar ko ni, imana ron at chaskincho, kandidato ron na kulapis o yatskang. Empresa magyay ko namba. Pero nyo kaya charane, gracias taitan chik mangkachong. Kaya ayuno ko pe instruis kakarane. Gloria al Señor. Chay manta. Kwarto mampasan kwarto ipe manya ko itakalya ikone. Kimsa puncha ayuno ma. Yay korone. Imapa. Chay impresa mang yay korona ipa. Presentaron kimsa puncha ayuno ita. Trabajo mang yay korona ipa. Los que con el Kimsa Punchamanta pasan ingeniero pata, ingeniero sabes, quiero trabajar. Yo soy de Andahuaylas. Entonces, ingeniero Nico, muy bien. Iskairo na mananya alguien tan chuliangkang. Pai pa cambio ya hay con quienes a su nombre. Ese mi ayuno era un propósito. Jukayunuta propósito aruarane, pero Dios lo arura. Hermanos, yay kuruti, achkarula kuna pungkum penewang. Kay pasane a veces kinaterene, hinating newang. Gloria al Señor, ingeniero ka familia ikicho, conocido ikicho. Imailam tang yay kurungki. Nyo kay ko tapas yay ko chiway ko. Pero hay un Dios, manaya chan kuchi entending kucho. Pero entenderon yachane, taita Dios pejacán respuesta. Ayuno ko pejacán respuesta a su nombre. Ofréndale fuerte las palmas. Entonces ya hay una motivoan, hay una naja. Motivoan, propositoan, mala, hay un mangarinay que, gloria al Señor, rerusak les vallas. Entonces motivota, caime presenta en enispa. Hermanos, taitan chikpa palabra nen. Muchas veces nen, de repente runa, ayunane o yariwancho. Pero Israel yakta tamnera kain anisbang. Taita Dios. Zacarías capítulo 7 verso 5. Chaypim ni ikura. Zacarías ta. Zacarías. Israel yakta tanikoy. Durante 70 años ayunuta roaskan anyo kapak mi cara. Hermano, pimanta ka mun si kaiman. Taita Dios bang may presentas kangki. Kaayunoy kita. Israel uyari kaya ayuno ruasanga yuka pa presencia ibang michaya mura 70 años ayo naskay ke kampayo naskay kay kapunchayat karong quizás yung kapunchaw iskay kum sa punchaw de repente ayo naskang kiwaway kipa taita Dios po asing magamulamba una na inikipa pero siga ayulando siga buscando a Dios Chaitam Israel tawilla chimura
Gloria al Señor. Hiupakmi, Taita Dios pakmi kay ayunas kakara. Nyukapakmi ayuno ikinisbang. Ayuno mantaka, Dios taita kapagapungmi. Mateo capítulo 6, verso 16. Ayuno mantaka, Dios ka pagapungmi. Kung ampun siya kay pikasay kimanta, Yaskin kipagoy kita. A su nombre. Yaskin kipagoy kita. Hermanos, Dios kaparang me ayuno manta. Ikay obra ruas kay kimanta. Ubeng me pagarus un kimanta ita Dios. Y muchas veces, a veces runapas pagarus un kimanta me. Y may nampita runa ayuno ikimanta, felicitarus un kimang. Quizás newak, hermano, pagaring ayunasak. Familia ipak, willa kusting puritskan ke pakai pak ayunasa, hampak ayunaramuni, nitiki kanya runa pagara pusungkinya. Pero nyo kamunay man Dios manta, pagunta saski kuikuita. A su nombre. A su nombre. Fuerte la palma para Rey de Reyes. Entonces casca ayuno ipak malayang kapak chkaiptias kaskane. Pastores, papá, malayang kapakcho. Silukeha pagoyos casca ayunoy. Hermanos, importante palabra. Remariwanchik. Malas ayuno tagaruana orgullo wancho. Hatun tukoy wancho. Jeremías 14, 12. Si orgulloso ayuno mayay kusak, soberbiawan. Malas chaskiwan hacho Dios taita. Fuerte las palmas para el Señor. ¿Cuánto estamos comiendo la palabra de Dios? Inmaculata, beneficio del ayuno. Número 1, Dios me invita a manchika ayuno man. Isaías 22:12. Isaías 22:12 pining. Nyuham pastor na igolata kapispay. Sirbo igolata kapispay. Imbitan na ayuno man. Ikunang imbitay kuska siya kamong kita ita Dios. Hikimpun imbitay kamsungki. Rona pa o kuntakama. Pastor po kuntakama. Imbitay kamsungki. Ima pa. Kaipe palabra uyari la equipa. Kaipe Dios pa mensaje uyari la equipa. Kaipe gloria al Señor palabra chaskispa. Malanya hermanos huk tiempo. Uchama uchina equipa. Chaipak me kaya manchik. Hilas pa. Chay nyaw pabidan chikmanta huk nibil mangnya pasachiwanan chikpa. Anjay pa. Otro huglaw mangnya mas mangnya apachiwanan chik a través ayunon takama. Ikay ka takalpayo kachikan chik ay puncho hermanos. Pursayo. Pero achkam taita Dios kayang ayuno pa. Achkam manamunang kucho ayuno ta. Achka churing kunam wisyu pa kungko ayuno manta. Rimas kaka. Taita Dios mining ayuna. Diablo ning come, mikoy, dañarukungke, malabrarukungke. Taita Dios ning amo hijo, ayuno ang orasyon wang. Pero enemigo mikukoy, paya ka kontran chikachka. Pero taita Dios kaya kamanchik, imbitay kamanchik ay mang. Askaro natak mining, ayunom kaskan toda la semana, hermano, martes tanya kamusa, martes tari kurramo kog problema. Ay miércoles tanya. Intintay tamo lang salvasyon mang. Intintay tamo lang Diyos bayay ko ita. Pero mala atin siya. Tukuro ngayon no. Hawang man problema siya mo. Sasatya ko siya mo. Dificultad siya mo. Hatarit atin siya. Problema familiampe wawampe. Siya mo. Hatarit atin siya. Hermanos, hinati abis siya na intintas kaspang wanyoro. Abis salvasyon taps perdero. Kay mundo katukoy manawang runatok mangyajik. Pero importante kay ayuno. Kay pipachakoy kutskanchik Dios pa tiningwang. Dios pa poder ningwang. Dios pa gloriangwang. A su nombre. Entonces, taita Dios kayas ka. Ayuno pa ka.
Esdras 8:21. Imapakse ayunasqa Israel llaqta. Israel llaqtas ayunasqa familianpaq y wawankunapaq y chay llaqta allin derecho rinanpaq. Publiqué ayuno. Yuqa publicarane ayunuta. Allin ñanta rinaykupaq. Derecho ñanta rinaykupaq. Y wawaypas allin ñampi rinanpaq. Haykataq ayunan wawanpaq. Haykataq ayunanchik. Makinchik huqarisunchik. Ayunaqkuna. Wawaykichikpa ayunanchikchu. Warmanchik ayunanchikchu. Iskay kimsalla. Piliananchik ayunuwan oracionwan. Tayta Diospaq luchalanchik. Taytanchik nilanchik. Papá. Wawaypas hampa makikipi. Tukuymaypas hampa makikipi nispa. Entonces chaypi nichkan ayunananikum wawaypaq. Y allin ñanta rinaykupaq. Malapantay man ñanma rinaykupaq. Hermanos, allin ñanta rinanchikpaq. Kay palabra, hermanos, derechawanchik. Allin ñanta rinanchikpaq. Malachakarik mala ayunuwan kay aychak ganarwasunmi. Kay aychakarik, hermanos, si pay ganaron inaspak malanya munang ayunayta. Malanya ni ura kuitap simulangacho. Aswang bike de repente nana pakuita halay kungke. Wakiniling amayunay chu gastrits ka pirsungke. Pero chikap tapo de Dios pak ayuno may kungke. Malam imapas pasasungke chu. Tayta Dios mi kuita sungke. Pai me guarda sungke. Bendito Dios. Aleluya. Y a su nombre. Entonces, Tayta Dios medio ayuno pa kuntakama. Secretos kolata o revelan. Medio ayuno pa kumpe. Hamuk tiempo manta. Secreto tayun revelan. Imachayha. Mana yachas haikunata. Yachachisunki. Mana entiendes haikunata. Entiendes Tayta Dios. Jeremías 33:3. Emalenta, clámame a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas. Anchaita y achachín. Chaita, y achachiwanchik, gloria al Señor. Papanchik, Juanchik, mana yachachanchik ajkunata. Entonces ya hay con el beneficio. Ayunupa, hermanos. Away kusuntak 2 Samuel 12:15. David mantari machka. David hochalir kuspangnya ayunuman yay kuskanta. Pitak David kara. David kara kukrey. Kukrey kachkas panchay tiempo guerrape pueblo Israel kachkan. Israel chay puncha okula guerrape kachkan. David kuska. David nyatak mecha giramanta dekai kamus pang palacio man kuteramus ka vacación man yay kurus ka hermanos vacación pe inyo kanchi constantemente guerra pe a su nombre guerra espiritual. Entonces David guerra pe kachkas pang hamurus ka palacio pe gloria a Dios. Ocupe por ikus pang bintanang malyuski kamus ka. Balkong man takawarikos ka. Balkong man takawariko ting ka hermano ko na. Imata trikurura. Imata trikurus ka hermano ko na. Aha kukuarmita de repente muna pers. Imay lampi. Sige rap kang magarkanas pare. Malacha uchama uching mansukara. E cristiano pa vacación en kang manchu. A su nombre. Kang manchu vacación cristiano pa. Malam cancho vacación cristiano pa, hermanos. Todo el tiempo me canchi pa lucha, guerra, con rodilla, con oración, porque estamos en lucha y una guerra. Y Chaipe y David perdieron, hermanos, y matan perdieron. Taitan chico en contacto kaita, huchaman chico. Hupuncha David nya wawapas nasirungnya nya katunya ya chancik. Hasta esposanta uriasta wanyurachisga.
Manday kusha. Primer batalla man, primer filaman. Ichay inimigo, guanyurachimos. Ichay David huchelir-cura. Chay chikchay pagara presiuta. Hasta mujumpas yakanya ka Salmos 22p. Liga munchik. Mujumpas, hukuneraj, tulian ang kamaraj. Pero kung ang tiempo ningro na, hermanos, uchamo chicos, Padre Rubening. Imanes pa. Bueno, ayunaro sa hukpunchis kay puncha kay nating taita Diyos siyas kiwangham. Pero mana, David, fuerte te pagara, mana, hukpuncha, iskay puncha, ayuno liawancho. Sino queja, hermanos, ayuno tagarwara paeja, hasta mujumpas, bukharean ang kama. A su nombre, Santo Dios, fuerte las palmas. Y manarikunto de repente resulta duta. Hukpuncha iskay punchao, ay laikuspang, mala uchamanta chulusing, mala wala kuncho natin ha. Mala cancho respuesta de repente, ayunane mala responde wancho. Es por gusto, mejor ya no. Mi cucuyata gusta. Entonces, Chaipas Hocham, a su nombre. Hocham, hermano Icona, Hokpunchao me Jesucristo, predicas cara. Hilating mi achkat sigirako, runakuna. Hilating minira Jesus kay nanispang. Hangkunaka malam, kay palabra ray kuchu hatiwang kichik. Wakini kichik hatiwach kang kichik, mikuna raykum. Mikulata mikuchikichik, imakun mikuchira. Pescadota, tantata, milagrota, paija. La dompeja, claro, Dios ninchik, bendicen, mikuchin. Pero, runa, mikuna rayku ya acostumbrado kusja. San Juan 6:26. San Juan capítulo 6, verso 26. Anchay pinichkan. Jesús. Mikunaray kulam sige wang kichik. Y muchas veces yo kanchik pas que se mikunaray kuya. Hermano ikuna. Necesariamente mayo no nanchik. Taita Dios pa. Kalpayo forzayo kalanchik pa. Enemigo ta destrinanchik pa kanananchik pa. Kay armawang ayunta pachalikunanchik. Pero ni palabra. Mikuya mikumanga runawanga aswang mas tiyarkay tiyapay kusa. Y me ahora te mi kunchik. 8 de la mañana mi kunke. Las 10 ta kayar kamuch kasunkinya. Las 11 ta kayar kamuch kasunkinya. Huktaña. 12 ta mi kurunke. Hermanos, ni las 5 pa aguantan niya churuna. Las 3 ta kaya mañana kamuch kanyo wiksaja. Huktaña. Entonces, asang yapay ko sa kamikuita. Pero nyo kanchik, kayo pikachkanchik, hermanos, ayunupe. Taita Dios pa gloria, ang kawananchik, taita Dios pos ng uyari ko nanchik pa. A su nombre, fuerte las palmas para el Señor. Señor, bendice a Sonchik. Gloria al Señor. Producciones, lluvias de unción y poder. Audio y video.